Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Diosta mañanaka illashkata chaskinkapakmi. Ñuka Tayta Dioska tukuytachari, sumaq Diosmi. Paymi kankunamanka ima illashkatapish, Cristo Jesús mantaka achkata kunga. Filipenses 4:19. Ñukaka ñami yuyajkani, shina kashpapish, kashkata ruraqta, Dios shitashkataka, wambra pachamanta kunankama manataq uyashkanichu. Paypaq wawakuna mikunata mañashpa puriqtapish, manataq rikushkanichu. Salmo 37:25. Mandak Davidka entendirkami, paypaq punllanta ministikunapika, Diospi shuyana Diospi chapana kashkata. Chaymi Davidka punllanta katirashpa Diosta mañarka, shinallatik paypaq kawsaypi, Dios tukuyta bendiciashkamanta, pagi nishpa kawsarka. Padre nuestro pika rikunchikmi, punllanta ñukanchik mikuna tandata mañana kashkata yachachishkata rimashkata. Kaypika nikunmi, tukuy punllakuna ñukanchik Diospi krina kashkata, ñukanchik punllanta mikuna tandata charinkapaq. Kikinka yuytukunwichari, ñukanchik mikuna tandata mañanaka mana shuk espiritual mañi kashkata. Chasnakaqpipish entendinami kanchik, Dioska mana munarkachu, ñukanchik mikuna tandallata mañachun maskachun ashtawanpish rimakunmi, espiritual rurikashkata, espiritual tandapish kashkata. Rikungi, Dioska mana kikinpaq kawsay espiritual llamantachu sustarikun. Ashtawanpish ñukanchik kikin kawsaypaq kay pachapi imalla ministikunatapishmi sustarikun. Chasnakaqpika, Diosta mañanaka, mana kanchu ñukanchik wiñarina chinallatak espiritualpi Dioswan alli kanalla. Chasnallatak mañanapishmi kan, ñukanchik kay kawsaypaq ministishkakunata. Mashna tachari trabajanchik, mana kashpaka mashna kushkita chari hapinchik kay tachayta rushkamanta. Shinapish allimi kan ñukanchikka yuyaypi charina, Diosmantami tukuy alli kashamun. Dios regalashkallami kan tukuy. Mashna ministikunatataq kunanka charinki, mañashpa Diospaqman apay. Mandak Dios, pagi kanmi tukuyta ñukaman karaq bendiciaq ayudaq kanki. Pagi, tukuy ñuka ministishkakunapi kan karashkamanta bendiciashkamanta. Kanmantami kawsani, shinallatik tukuylaya ñuka kawsaypi bendiciashkamanta pagi ninimi. Mana ñuka punllanta mikuna tandallata, shinallatik kay pachapi ima charinakunallapichu bendiciashkanki. Ashtawanpish ñuka kawsay espiritualpi mi bendiciashkanki ayudashkanki. Tukuy kaykunamantaka, pagi nipanimi. Tukuy allikunaka kanmantami shamun. Ñukanchik punllanta ministishkakunapaqqa, punllanta mañashpa katirachun ayudaway. Mandak Diosa, kunan kay punlla imalla ministishkakunapaqpish ayudaylla. Jesuspaq shutipi chasnakachun. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.